Bonjour à tous. Je vous présente aujourd'hui les avantages du jeu Ngenge. En fait, Ngenge, c'est un jeu qui nous aide à avoir de l'argent. Les avantages de Ngenge sont, ici en Ngenge, si tu viens avec 500, parfois tu peux sortir avec 10 000, 15 000, 30 000, 20 000. Ça dépend de comment tu joues. Même ici, il y a beaucoup de avantages. Napenda kukuonyesha kwa kitu kimoja ya kusema je tu Ngenge Sport, kama uko na lazima ya kucheza unakuwa unacheza, iko nasaidia mtu wote kwa position yako. Kama kuna uwezo wa kucheza unakuwa unacheza, basi kesho tusaidia sana. Isha tupatia mabia, isha tupatia mabintu ya kueneana mu maisha yetu. Siwezi kusema mabia yangu hapa, lakini kwa Ngenge isha kunisaidia. Na wewe kama kuna courage kwa kucheza, unakuwa unacheza na wewe utapata. Juu ya wewe kupata, ilifaa unacheza kwa masport yote, wewe ndio utachakula juu upate. Merci.